Desa Pekraman Batur Ngemargiang Puncak Karya Pujawali Ring Pura Jati nemonen Rahina Redite Kliwon Sungsang. Pujawali Ring Pura Jati Kemargiang Nyabran Warsa selami kalih Rahina sedurung rerainan purnama sasih kasa. Tentu jonyane mangde presida Kaicen Kesukertan Ring Samian Krama. Pemargin dudonan karya Pujawali Ring Pura Jati sampun ngawik dawek tanggal 12 Juli kali tali siang ngolas kedulurin antuk upacara ide batara-batari kodal lunga memargi ke perahyangan Pura Jati. Pemargin puncak Pujawali nemoning Rahina Redite kemargiang upacara mapepade atos. Grenggala punika krama munut sarana upacara antuk ngiterin Pura Jati kantos ke Pura Segara tane kemargiang kantos kaping 3. Risa jroning sarana upakara sane kaanggen marupa kambing saha makudang sarana atos sarwi mata. Mapepade atos pinaka Cina rasa bakti saha panyuk semaning mana krama majang ide betara tani sampun ngicenen kerayuan miwa kesukertan jagat. Sana mangkin nemoneng Pujawali Ring Pura Jati wantah kamargiang punika ring tanggal 13 Bali. Dados nyane malih kalih purnama malih kalih Rahina Purnama ide betara katuran Pujawali. Duaneng dan punika ngelantur punika benjangnya nih sampun ide muali ngelanturang ide katuran prakerayaan ide katuran Pujawali ring selerupit ring purnama sampun katuran ide betara Pujawali ring pura pusah. Terus punika karena puna napi astana kaul kendan lah utawi sesangi bawas Bali punika masa sangi pun keraman di tiang sarang sami sana sampun sida kedagingan penunasipun Rahina mangkin aturang karena sarananya hanya kambing dengan atas sarwa mentah pun ke beras ketan injin sejangkapnya. Disampun upacara mapepade kepuputang raris kemargiang puncak Pujawali. Soro upakara sane kaanggen ring puncak Pujawali inggih punika soro bebangkit. Pura Jati Batur magenaring Desa Pekraman Batur, Kecamatan Kintemani Bangli, ring wewidangan sisi barat daya Danu Batur. Kawentenan pura pinaka silih tunggil pura pesanakan saking Pura Ulun Danu Batur. Karya Pujawali kapuput oleh jero balian desa. Manut ring pemargin karya Pujawali puniki, jero gede Batur duuran, nyarengang samian krama antuk ngrestiti bakti, majang ide Sang Yang Widiwasa mangde jagat Bali kaicen kerayuan miwa kerajengan. Harapan ya kireng sarang sami para umat sedharma yang di Jamagena tuna sitiang ngiring ngarestiti bakti nuna sicereng di sarang sami demugi jagat Bali sedagingnya nih sarang sami sida selamat rahayu rahajang sapunika. Karya Pujawali puniki nyajar selami tigang Rahina disampun kali Rahina ide batara melinggi ring Pura Jati rades Rahina benjang kemargiang panyeneban. Rahina disampun pemargin puncak Pujawali nemoning Rahina semua umane sungsang krama Desa Pekraman Batur raris ngemargiang upacara ngiringang ide batara mewali ke Pura Ulun Danu Batur. Ekayana Bali TV.